Isandisha tezihingwire omakuru gitu agacenchwire tukakoreka Medad Kaheru okurwo mu cyaro cya Kibare omugombora yampara orkwetombitera chairman wa group yabo ya PDM James Bogere hamwe na chairman wa Sako ahabwa Kibare Jonath Mugarura. Aba bakamutwara hita karye obwo barukumuraganisa kwija kumuha sente za PDM konka nazo bahendera batazumuhire. Bangambira mbasimbire kinyine funita kajya mfune sente za PDM hato kurugaho naikiriza se nasimbita kajyanje ngo bandajye mfune sente za PDM hati empendera sente zabura nita kajyanje bayenda binarisi ubu narisimbire alitwari nyunka gurana weje kwarareba mwibire ko kati mwibire nawe urareba statements zeti zabandi so mukama genda muhumugisha omukibanje kiyatunga nanye kinasigara ntunga umugisha. Enshongezi zikahembwamo murro Bayimaya TV West okoreka makoraga kandi hati RDC wachegegwa Monica Karungi azitahiremu kandi yaragira omugurusogu okugarukana itakarye hati kero kuri watunga freedom itakarye ari akugaruka. Please note his name down. Under my directive, the next beneficiary should be there. Ninsema munonga konka tokafuna byona abo kugira ngo ibyabere birimo byona bikashishikara konka hati akanjenderaho kansimira RDC konka ebyanje byashishikere byo tijyagaruka abo kube binafe ukajya n'iginji konka ndaze kwinge bindi. Bayimaya RDC kuragira Nkaheru agaruka n'itakarye himukira abantu bakazi nabo barikwetomboitera James Bogere ahabo kubiyaho miliyoni 1.20 ariko baraganisa sente za parish development model. Mr. Bogere nko kumwahurira ngo nabuza kasente ibintu byitu twagiritize turukumango nitwe twaza kufana kasente mu group yitu yagira taza hina kasente akabuzireho fayiro twagijije twashereze ngo chifu nanda ka transport ako kubanza yatwara bikazoke abantu bano abakubaza their group is not registered. Group ya Paris development model in registered up to the district level. I strictly make my directive to you. Kwata milioni mnemtwara biruzgarura abantu abo ko already parish chief ya Kifora ya Kirambura kurundi group yabo te registered echala hapari asabukaonte level takaikira district bagarule sente parish chief abayambe processing mpaka to the district level nuko phase end basobole gukora ki tu abebembezi n'abatura basimire TV West hamwe na RDC ahabo kubarwanira hato kureba Nkaheru yatunga uburinganiza magareshe miriwe abo kubishitwa bintu rwanira kugira ngo umuntu wahasite mu Rwanda afunishe government ya mparani ngire izuba cyane itwe nk'abantu bakibare nabembezi bona bakutwara mpara turwane no bushuma ubwo PDM ahabire isi yo kugira ngo umuntu nabanza yahesende amahesente mbwe kutugezero twakoragana na office na government zona na RDC na DPC Kaheru yagarurwita kariyeye twahura twashemerwa munonga kandi ubwembezi nko buntu butwena gasha kwa Murangira Philip omurucegegwa.